Bible khang chi dan ven so pite ho second Peter bung thum chang ge ayin so pingai te ho na ho ni chi thu hi sumil lo je nun pakai dinga ni khat chu kum sang khat tabong ahin kum sang khat chu ni khat tabong ahi adam khang bi si sang li khang li ti na ahi Exodus bung som thum le li chang sigi mi pate thi mon na acha te atu te khang thum khang li ge ya phul jing thei ahi ati no khang bi si sang thum khang thum ti na ahi first Peter bung thum chang thomi ama ho chu masang laya no ni khu laya kong ki gut lai sung si a pathin lungdi ha nin anga lai yuwa chu mi hem ge se bo tu ya anasu cha ahin somni chule tua chu chilima ki bol bok tai chen na hi ta sinen pai la hilowin hen na thinga pathin hinga tauna hi chu Yesu Krista thokit wanga na hu yung ahi tai Adam chu son chit nei lo hi le Yesu hunglo ding ahi tua hi Yesu ani ve na hung ahi bowe Hebrai bung gi chang sagi aji chu kitip namasa chu themo chan na behel hi le ani na pa mun ding chu ki ngai tu lo ding ahi Hebrai bung ko chang som ni legi hi chibanga chu Krista jong ni tamta son chit pomang dinga kitu ai tan ani ve na son chit behela ama nga ajing ho hu hing dinga hung kilang ai bowe lu bung som lu gup chang som lu gup dan thu le them nga thu chu zon ge ya ahin chu chikala chu Krista ki pa na thu pa ki langa ahi so pite ho pathen di ta Yesu hi ahung masat first coming chu Hebrai bung sagi chang khana salen leng pa pathen thim puwa ahunga Abrahamin hop som api nahi first coming ahi ta nahi second coming chu Hebrai bung ku sang som ni le ge hi Bethlehem ahung pin nahi second coming chu ahi tai pathin anga ho yo si he thene pichi ta amen